Shalom mabat haganupan Bapak Inang agena maposoro si nasyam nyom pada dana sekolah minggu bani sadarion si hol hita menerusan laka horjata tapi pai mahaganupan in perlu bibugi hita hatani Tuhan karena martonggo mahita Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami bonani haguluhan nami terima kasih mabamu bani arina baru na pinasirsirmu ban nami laho ipakeho kanami mandalani haganupan horja rosilakah nami rupi ham Tuhan cenah hatamu banda gabe panotap ban nami mandalani haganu terpuji ham Yesus amin. Hatani Tuhan bata nagabe bohal ni partonduyonta buat hay mahumbani pesalmen bindu pitu ayat 12 isobut sonon say dingaton kudo pambahenan ni Jehovah say dingaton kudo halongangan nabinahenmu humbani nabasaya ay madasne taganupan na hinargan ni Tuhan ta Jesus Kristus ahanay hatakon bani pesalmen on secara khusus na sinubut ni panurat ni pesalmen on ay mahumbani si Asap mga hapkon dan bahkan ibagas perdalanan ni guluh ni na ibata na mangurupi na ibata na marhorja sehingga ia boy mambahen sada pengakuan iman dan pengakuan iman ay na idasari bani sada hapok kutoni ukurni na unduk ilobi-lobi na bata janah ihatahon masumuh bani hatani Tuhan ako say dingaton kudo pambahenan ni Jehovah. Ang gusto ko kita Bapak nang hitahaganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus bani perdalanan ni gulukta ijado hotopan kita mardingat na mader pakoni na masambor ang kusang pamanin na binahin ni Hasomanta buedo tidak kita bani lapangan atape tonga-tonga ni kuriain hal nama dear gatilang boy dingat lekat bani pikiranta tapi nahotop tardingat hita ay hal yang tidak baik hal na membahik kita marborit ni hor sakit hati ada nahotopan boy dingat kita madokah asidong no makatahon kusipan do ganupan ay bani urhon ini tapi Bapak inang kita ganupan ahanay hatahon ni panurat ni pesalmen on ay si Asap makatahon mardingat pambahenan ni Jehovah mardingat pambahenan ni Jehovah nasonin bagal ni nasonin luar biasa ni bani perdalanan ni guluh ni mangurupi ia sehingga ia boy memulus haganupan naborat namahol na sisona hapi na idopakon ni kasi Bapak nang kita haganupan na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus ang kosonari hita mahol mangidah hidup ni hurni Tuhan halani mungkin kondisimu situasimu tapi hata ni Tuhan on laho pasingat kita dingat ham matongon pasu-pasu ni Tuhan hidup ijaloham sadokah guluh mulai hamdog kita noon doding ngay makatahon berkat Tuhan satu-satu hitunglah kau niscaya kagum akan kasihnya dingat kita malebih tongon ahado nadup ihapokam penyertaan pangurupion ni Tuhan pakasomanion ni Tuhan bani guluhmu jana ay pasingat tokam laho mamuji dan bahkan laho manombah Tuhan bani haganuk perdalanan ni guluh kasi ketika sadarion pehamak korjamu nalang butuh kita ope berhasil nalang butuh kita ope tak nagagal do tapi sona hape holi hadopan ni hatani Tuhan on menagabi onjolan bata dingat hamma hidup nyuhur ni Tuhan bamu nagabi gogoh pengharapan malas nyuhur bani haganuk hajong-jonganta marasada-sada Tuhan memakasomani kita Tuhan mamarortok kita Tuhan mapatuguhkan pangharapanta bani haganuk perdalanan ni 10 tahun bertemu bahita Tuhan terima kasih mabamu hatamu nadop ipabugi hokam huban nami na hatongon hanami ibagas perdalanan ni guluh nami mardingat pasu-pasu hidup nyukur pakasomanion jana marhitihun ni ay i hagulukok kanami ibotok kanami mamuji pasangapokam lang kecewa bani perdalanan ni guluhon Tuhan Yesus rason hanami mahaganup lak haguluh nami sadarion bani khorja nami jumatap ijabe ay Tuhan dumuhu bani nadup yon dasokam urupi ham hanami asya tetap mangusagah ibagas pangurupion ni holong na kumbamin jana maparbuahkon hubani namadear bani haganup hajong-jongan nami terima kasih mabamu Tuhan on maelek rosi age pangindon nami maidup ma amin. Shalom mahubat Bapak Ina Tuhan Yesus makasomani